So ikipe ya polisi ku munsi w'ejo saa 9 zuzuye kuri Kigali Stadium hari Nyamirambo izaba yakira ikipe ya Marine. Ni AS Kigali iheruka ni polisi iheruka kunganya na AS Kigali. AS Kigali iheruka kunganya na Marine ibitego byose byari 2-2. Ahangaha ni amakipe yombi yinjira AS Kigali ibitego 2. Ni amakipe yombi no yinjijwe ibitego 2 match iheruka. Ni amakipe subiramo tumve. Polisi irakira Marine ku munsi w'ejo saa 9. Ni polisi iheruka kunganya na AS Kigali. AS Kigali yishyuwe 2 na Marine. Mu gihe Marine yagize ikirane. Iyi match nayo yoroshye kubera ko imibare na match beruka gukina byerekana ko na makipe yombi yipimiye kuri AS Kigali. Bombi banganya 2-2. Ariko Marine iyo AS Kigali yabyishyuye 45 ya nyuma yabibanjwe irabyishyurwa. Polisi nageze kwa AS Kigali. No ngo polisi magambo asobanutse. Ejo ntizirare. Yabonye igitego kuri Marine niyo byaba 2. Uwo bahuye bakanigagurana Marine yaramujegeje. Iramunaniza izuba riramwakira. Bindi burata. Marine mwishyura 2. Iyi match nayo irakomeye. Akantu keza cyane. Marine yishyuye AS Kigali 2. Polisi nayo yishyuwe na AS Kigali 2. Urumva ko na akantu gakomeye. Ikindi nono wowe uri polisi ugiye gukina na Marine. Menya ko uwo mwahuye Marine yaramukomerekeje nanone ku rundi ruhande. Ekipe yatangiye habwa amahirwe ariko Marine ihura nayo yayisuye iyishyura ibitego 2. Wowe polisi nawe bikubayeho wishyuye ibitego 2. Menya ko harimo ikibazo rero. Ubwo polisi igomba kumenya ko Marine si ikipe igira ubwo biri hanze. Oya. Ni ikipe y'abana. N'abana bataruha n'abana gusa igisabwa polisi ni ikipe nkuru. Ni ikipe ifite abakinnyi bakuru. Bamuhagiri ba Marite badanusenga Imana ba ikintu nemeranye n'umutoza akeneye guhindura nazane Onesime ku 9 hariye. Ngiye kubabwira ijambo. Niba afite abataka batatu hari imbere Saddam danagira uruhande rumwe akabura ibitego dana uruhande rumwe aho kina ibumoso iburyoze. Ibi bya Savio wikaragaho amwibeshyeho niba aramwibeshyeho mu myitozo simbizi. Savio turimo kubona ubu ntacyo amariye polisi kugeza ubu. Polisi keneye ibitego nuwo ngo niba yarabanje yisigara ibitego 2 yagomba gutsinda ibindi nka 2 bikaba 4. Ku kipe niba uyirusha ugitsinde yitsinde byinshi ariko biragera hano nomero 9 wakaba yatsinda ibitego ni yose ntashobeye ni yose ugorana ku ruhande. Uwo akwiye ninde ni Onesime arishazwa nande arishazwa na Savio kubera imikinire bikarangira umutoza buza 3. Umutoza rero inama ya imbere namugira hata agati harakomeye nta kipe ifite agati nka polisi. Zidane Marite muhagiri imbere no hakeneye Onesime dana uruhande rumwe urundi yoze. Iyo Marine ejo Saddam itariye 3 bizaba ari by'umupira. Ni ikintu nangiye kuvuga kimwe. Polisi iraramuka itabonye amanota 3 ku munsi w'ejo kuri Marine ndayikuraho amaboko. Niryo jambo rimwe navuga. Ndayikuraho amaboko mbibwiye abanyarwanda. Ndahita nyikuraho amaboko mvuge ni Frank Nutari mucishije mijisho. Frank Nutari ubwe ndamucishije mijisho kandi n'igikombe birabirangiye ibategura umwaka utaha. Polisi amanota yatakaje mbere yarayatakaje ariko ubu simpamye ko polisi umutoza yagiye abona ahantu yari yakosheje. Niba batabonye amanota 3 ikipe imwe idahindagurika keretse hari wavunitse. Niba radatari woneke ari bukine Derrick nta kibazo. Kuko Radu yavunitse. Ariko ibi byo kuvuga ngo wicaje Faustin ngo hacikanaka ngo yicaje turatsinze John Kibonge oya. Ni polisi imaze kugira abakinyi harabura Onesime wenyine. Ikaba ifite 11 babanza bagomba kumenye badadiye ku buryo bazakina n'izi kipe zikomeye APR Rayon Sport bazaba bari tayari kuzitsinda. Ikintu kimwe gihari niba utakaje amanota ku buryo budasobanutse kuri AS Kigali ikipe ikomeye rero niba ugeze kuri Marine bona ayo manota 3 wanshene muri unayirusha. Uburyo polisi yatangiye muri championnat yatangiye nabi cyane isuzuguritse pe. Match ya mbere bakiri neza. Nyine ndavuga kugeza umusaruro kugeza ubu ngubu urebye umusaruro ni mubi. Umusaruro mbumbe nta kigera cyane mu mikino 2. Amanota 6 gutsindwa na Espoir kunganya na Kiyovu yego kunganya na Gorira. Ako murumva polisi yakira Espoir amanota 7 ahantu utatekereza. Polisi yakira Espoir ikatsindirwa mu rugo 2 ku busa utanagukoraho. Draw ya Kiyovu tuyemere ko ni ikipe ikomeza huye ari gutsindwa na Espoir kunganya na Gorira no kunganya na AS Kigali ni kosa. Kunganya na AS Kigali naryo ni kosa bitewe n'umukino kazu kubera ko ubanje ibitego 2 ku busa kazu aho ngo ni insinzi yuzuye ariko kubyishyurwa nubwo AS Kigali ari ikipe ikomeye ariko nawe ni kosa. Ntabwo wasona uburyo abanje ibitego 2 ukishyurwa. Ndatekereza ko polisi
uko mbitekereza amakosa yakoze hashobora kuzasigara igihe kirekire bavuga ati polisi yatsinzwe gute na Espoir. ni ikibazo wayakiriye. Sintekereza ko polisi yongera gutakaza amanota, nicyo nshaka kuvuga. Niyo mpamvu birashoboka cyane ko oya n'umutoza yakwirukanwa aho wereje kuri Marine idatsinze Marine nahita nshyira akabazo ngewe kino bategereje n'iki, ariko uko mbizi uko nabibonye abakinnyi ishyaka bari bafite kuri AS Kigali niryo bagiye gukomezanya. Ikibazo cya umutoza yibeshye ubwo niba kubera imyitozo yatangije polisi nabi ko nk'iyo tuvuga ya Gorira Danuse Nkimana ari hanze yego 90 90 Muhagiri yari yirwaje ariko kubera ko match yakurikiye Kiyovu baramushyize kuri bench uri mu mutoza ubwo yagiye bivanga yica kubona umusaruro ariko uyu munsi niyo mbwira ko polisi abakinnyi butuvuga bose barahari wahitsinda uteze ni ikibazo uko zigitangaza ni draw ntabwo ushaka kumbwira ngo izo ntwaro za polisi zose zihari ikibura ni Onesme ejo niyo nshaka kubona kuri nomero 9 Savio na Simburi ejo mbibwiye abanyarwanda polisi nidatsinda bazabimbaze njye ubwanjye. So ku munsi w'ejo kandi ikipe ya Gicumbi izaba yakira ikipe ya AS Kigali igicumbi. Ni Gicumbi iheruka gutsinda Gorira kitego kimwe ku busa. Ni AS Kigali iheruka gutakaza amanota kuri polisi. Ni AS Kigali ni AS Kigali iheruka gutakaza amanota kuri Marine. Ni AS Kigali ikeneye ni AS Kigali ifite draw ebyiri. Draw ebyiri zikurikirana. Urumva? Ni draw ya Marine idakwiye ko niyo yabanje Marine ibitego bibiri ku busa Marine n'ikipe ntoya. Irabyishyura. Ni AS Kigali yabonye draw y'amahirwe kuri polisi. Ko polisi yarushije AS Kigali. Igicumbi rero ntacyo mutangarije. Kwa Gicumbi ndabizi ko bayingana batwumva nawe Nkangeri Mutabaro Kanjeri yahisanyanikira ambwira ati nta izitinya atamakipe atinyiza APR nayo mu byaro ava mu ntara. Angeli urakoze cyane rwose. Twebwe ntabwo dutinya APR. Urubambye ngwe. Angeli Bera arakoze cyane. Twebwe dutinya APR. AS Kigali ramutsikiriye hariya Kazungu. Biraza kugenda gute? Nano ku mikino ibiri nabonye AS Kigali simpamye ko bazatsinda Gicumbi. Gicumbi nishaka kumanuka. Yashaka kubona amanota yo muri faza ari hakiri kare. Ayiha umutekano. Ariyo mpamvu tuvuga uyu munsi ngo niba Gorira ibura amanota muri faza ari uzabona muri returu. Ikipe zishaka igikombe cya champion. Nizirwana kumanuka. Yatsinze match ebyiri inganya ebyiri inatsindwa. Inganya imwe itsindwa ebyiri. Ifite amanota nari. Ifite amanota 7. Muzo yatsinzwe harimo Kiyovu Sport. Yatsinzwe kimwe. Urumva ihagaze neza. Yatsindiwe iwayo kimwe ku busa na Kiyovu Sport. Ibonye 3 yatigira 10. Ku ikipe yazamutse ifite amanota 7. Iraryoshye cyane. Iri mu mare myiza n'itsinda AS Kigali yagira 10. No kuvuga ngo ninganya na AS Kigali yagira 8 ariko AS Kigali arushaho gusubira inyuma. Gusa nanone kuri AS Kigali twibaze ese koko ni ikipe nuko yabikoze umwaka ushize yahatanira igikombe kugeza ku munota wa nyuma reka mvuge muri sezi ishize. Ese uyu munsi iri tayari niba iri tayari rero ikabiheruka draw ebyiri zikurikiranye. None igitangaje harimo imwe igitangaje nibwo yaguze abakinnyi benshi none imbaraga ku bari basanzwe bivuze ngo ikwiriye kubikomeye kurusha ubushize. Niba utavana amanota kwa Gicumbi rero wayakurahe ni ikibazo. Ubundi AS Kigali ukurikije ukuntu utayakura kwa Gicumbi uzakurihuye kwa Rwemesha ukurikije abakinnyi ifite Rwemesha nawe arimo kutubeshya bakavuga ngo iratsinda bingahe ariko ufite abakinnyi ntuzi nta muntu ushobora kwemera ko iri bukura amanota ari aruguru. Urumva atari ikibazo. Iyo ni ingingo ufite abakinnyi bakomeye kandi ukaba nta cyizere dufite ko uzakura yatatu. Gicumbi kwa Gicumbi Kiyovu yakuyeyo Jondi kuri match nabonaga kuri match ya RS Berkane na APR irangiza gukina. Match irangira nabonye bahita baza mu kibuga mu myitozo. Mbona rwose navuganyeho gatoya na n'uyu nguyu Butera Andrew bambwira ko bameze neza bari tayari biteguye match ubwo ngubwo no gutegeza tukareba ariko barahagize ukuri ako kizere kukikataza ubanzamo n'umusimbura bari ku rwego rumwe. Amanota 3 rwose bayashaka AS Kigali amanota 3 Gicumbi icyo bakosoye twanenze ubushize ni cya kintu cyo kuruhura Rawari kandi ariko n'umutoza wa polisi mu butumwa kuki wirukira gukuramo Danuse Nkimana ukajya kudefanda aho kugira ngo ushake ibitego. Mwabonye ibyo kosa yakoze kuri AS Kigali. Dani yatsinze igitego cya kabiri arimo gushaka icya gatatu uramusimbuje uzanye ngo Valeri Eric nayo yajyaga bikora ariko ejo bundi Rawari yakina iminota 90 nawe mutsindiye penalty ebyiri. Twagiraga gutya ku munota 70 ngo biramahira Bedi ngo araje. Rawari ntiyarushye sawa ariko ikibazo kindi nanone kuki udakuramo Shabarara Rawari akaba ari ujya ku 9 ari ugasanga uvamo n'umwe gusa. Saddam ibyo sinzi ko babibonye. Shabarara niyo wamunaniye ntavamo nara kuri polisi uretse ko yagwiriye Faustin bakabona penalty itariyo nta kintu Shabarara yakoze ari ugasanga Shabarara ntajya avamo
niyo yabuze bamufashe yabuze haze na match za DSMP nta namwe Shabarara yigeze avamo ari ugasanga ugomba kuvamo ngo nirawari ari byo bindi bavuga ati ni umukinyi w'umutoza haba abakinyi w'umutoza akabaho n'utaruwe. ubwo rero ni iyo match twavuga ko Eric Nshimimana kuba atizewe kuri Gicumbi asabwe gutsinda Gicumbi kugira ngo AS Kigali itava mu murongo w'igikombe ko kugeza ubu ngubu genda navuga ko yawuvuyeho nubwo tuvuga ibyo byose APR isinzi ibirane byayo bibiri yagira 15 bindi tubaza ko hatongeye ko match APR isinzi ibirane byayo bibiri yarusha isigara amanota 4 ntiba yagusize subwo hari ikindi birangiye ikipe guteretsemo urumva niba gushize mane mutarahura narabwiye ni icyo afande yambwiye ko gatandatu afande Mbaraka naravuze hari match komesa 12 ya Kigali na Police atereka atizo turazizi nari mubwiye ko ashaka kujya Nyamirambo kureba iyo match kuko match arazikurikirana zireba yari yaje kureba Kiyovu na Musanze irangiye ati yareyo ati iyi ngiyi Etwari no kunyagirwa nta si match si match irimo agapingane ndavuga nari kwikomeye ni ya saa 12 ati izo tuzizi ku munota 60 zibazarushye Urumva perezida APR niba bizi ko izo zombi ziri ku munota 60 uretse umupira ugira ibyawo no kuvuga ngo APR yiteguye gutsinda iyo ngiyo itarenze ku munota 60 abakine ururimi ruri hanze abaswere nibo batebya ngo ikipe ngo bahumikiraga ku mashine ngo ari kwana hemeye amashine iyi mashine yongera umwuka ngo match yarangiye Yanga bari ku mashine yongera umwuka abakina umwuka washize urumva rero niba umuyobozi abize ati izo zombi ziruha vuba izo turaziza iyo si match yanjyana AS Kigali turayizi ko ku munota 60 bayarangiye ijyari Polisi ku munota 60 bayarangiye icyo nacyo notari yirebeho erega ibyo bintu biterwa notari yizi ibintu byo kongera imbaraga mbere ya byose biterwa hanini no kugira abakinnyi bafite imyaka iri hejuru. Koroneli turamwemera AS Kigali ubushize wabona ko mwuka uri hejuru Koroneli muri Polisi ikintu afande Mbaraka avuga ku munota 60 Polisi umwuka warangiye na AS Kigali rega AS Kigali ibimenyetso twarabibonye yishyuye na Marine ibitego bibiri kubera kuruha ahubwo kuri Polisi yaragerageje ubwo cyo gihe nayo bayingana no kureba kuvuga ngo imyitozo yongera ingufu imeze iti ariko kugeza ubu ngubu icyo nabatangariza nuko APR ibiteguye kubatsinda itabatinya amagambo asobanutse irabizi ko ku munota 60 ikipe iri hasi niba iri hasi rero ongeramo intwaro zivuye hanze uyatake shiramo udoma abasimbura batatu cyarimo